Nongeye kubasuhuza ndabifuriza icyumweru cyiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho mu karere ka Nyabihu Ribu yafashe umuyobozi ushinzwe imirimo mu karere n'abari bagize komite nyobozi y'akarere ka Kayonza bose birukanywe. M23 yo yongeye gusaba Burundi kuvana abagangwa ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri aya makuru turaza kumva nibutabikora ikizabikoraho. Mu gihugu cya Benin aho abasirikare bagabye igitero bafata televiziyo y'igihugu batangaza ko bakuyeho Perezida wa Repubulika Patrice Talon. Muri Sudani ho igitero cya drone cyahitanye abantu 50 ku ishuri ry'incuke. N'abantu 11 bishwe barasiwe mu kabari muri Afrika y'Epfo. Zelensky ashobora kweguzwa natumvira leta z'umwe za Amerika. Uwemeye ko yishe Shinzo Abe wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuyapani wari gusaba imbabazi. Buri gihe iyo witegura gutunganya amafunguro y'abawe ubukeneye kuyatunganyiriza ahantu hari umwanya uhagije kandi hasukuye kugira ngo test na saveri z'ibyo kurya byawe biryohera abo wabiteguriye. Space Design iyo mufatanyabikorwa wawe wa buri munsi yakuzaniye Space Cookers na Space Cookerhood hagamijwe kuryoshya design no gusigasira isuku mu gikoni wawe. Mu bipimo n'ingano zitandukanye Space Cookers harimo izifite amashigane 5 n'irya gas plus electric burner kugira ngo mu gihe utegura amafunguro yawe ugire amahitamo ahagije yo guteka ari nakurindi igihe cyawe mu rwego rwo gutuma kandi uteka ariko umwuka w'ibiryo ntusigare mu nzu. Aha niho Space Cookerhood zigufasha guteka ariko utanabangamiye abegereye icyumba urimo kubikoreramo. Ibi byose ni made in Turkey bikorerwa muri Turkiya. Wifuza kurangura cyangwa kugura imwe yo gukoresha mu rugo iwawe dusange mu mujyi ku muhanda uva Camp Kigali werekeza mu Gitega ni ku gahanda ka KN79 ST no mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa uzibarize mu maduka yose acuruza ibikoresho byo mu nzu n'ibya electronic. Bagufitiye na sink bakwesteraho filtre y'amazi aho utandukana no kuyateka kuko uva mu hitu yanywa. N'ibikoresho wogerejeho bikaba bizira microbe kuko asukuye 100%. Ubunyamwuga bwa Space Design nibugarukira ku bikoresho yabegereje kuko mu burambe buhagije muri interior design y'amazu yanyu uhereye muri workshop zabo muri product nyinshi bifashisha kandi bikorera. Aba bagukorera igishushanyo cya design bazakubakira wamara kucyemeza bakagikorera implementation ihura neza 100% n'ibyo mwasezeranye haba kuri interior design kukubakira modern kitchen utubati na garderobe tutibagiwe n'intebe haba muri office restaurant bar cyangwa iwanyu mu ngo. Kuri mwe mwese mwifuza izi service ushobora no kuduhamagara kuri 0785565090. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyaho 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya ticket y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07-45-36-48-03 cyangwa 07-89-88-0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye mu gihugu cya Benin aho abasirikare bagabye igitero bafata televiziyo y'igihugu batangaza ko bakuyeho Perezida wa Repubulika Patrice Talon. Mu mujyi wa Cotonou ahari ibiro bya Perezida Palais de la Marina humvikanye urusaku rw'amasasu y'imbunda nini. Amakuru aravuga ko igitero cyagabwe na Lieutenant Colonel Pascal Tigri wamaze kwigarura televiziyo y'igihugu ndetse abasirikare bavuze ko ari we mukuru w'inama ya gisirikare Comité Militaire pour la Refondation yashyizweho kugira ngo iyobore igihugu. Itangaza abasirikare basomeye kuri televiziyo y'igihugu rirashinja Patrice Talon gufunga abaturage kubabuza amahitamo yo gutora uwo bashaka ngo abayobore ndetse n'ibindi. Aba basirikare bahise bakuraho itegeko nshinga ndetse n'inzego zose banahagarika imirimo y'amashyaka banafunga imipaka yo ku butaka yose n'ikirere cya Benin. Igisirikare ngo nicyo gikomeza imirimo yo kuyobora igihugu ariko bavuga ko imirimo isanzwe y'abaturage igomba gukomeza kandi nta uhungabanyijwe. Iri tangazo risoza rivuga ko abasirikare bafashe ubutegetsi bazubahiriza amahame y'uburenganzira bwa muntu.
n'abari bagize komite nyobozi y'akarere ka Kayonza bose birukanywe. Abo ni wari meya John Bosco Nyemazi, Munganyinka Hope wari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, na Harerimana Jean Damascene wari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage. Iyi nkuru turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yo ku mugoroba kuri iki cyumweru. Umukuru w'ingabo z'u Rwanda General Baraka Muganga yayoboye umuhango wo gusoza amahugurwa y'ingabo ku rwego rwa brigade yabereye mu kigo cy'amahugurwa cya gisirikare cya Gabiro mu karere ka Gatsibo. Iyi ni brigade yari maze amezi 5 n'icyumweru kimwe mu mahugurwa yisumbuyeho y'ingabo zirwanira ku butaka Advanced Infantry Course. General Baraka yashimye abasirikare barangije amahugurwa, agaragaza uruhare rukomeye ayo mahugurwa agira mu gutegurira abasirikare kurinda ubusugire bw'igihugu no guhangana n'ibyahungabanya umutekano. Yavuze ko uretse ubumenyi mu bya gisirikare, aya mahugurwa yanashimangiye inyigisho z'ikinyabupfura kiranga RDF ariyo nkingi ikomeye ifasha abasirikare kugira indangagaciro, gukorana ubunyamwuga no gusohoza inshingano zabo neza. Umugaba mukuru w'ingabo yasabye abasirikare gukoresha ubumenyi n'ikinyabupfura bagaragaje mu mahugurwa mu gusohoza inshingano zabo. Mu karere ka Kirehe imiryango irenga 6,000 yatangiye kugaburirwa na leta. Ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe bwatangiye guha ibiribwa birimo ibigori n'ibishyimbo imiryango 6,125 yo mu murenge wa Nasho nyuma yo kugirwaho ingaruka n'izuba ryinshi rikica imyaka yari yarahinzwe n'abaturage. Hashize ibyumweru birenga 3 mu karere ka Kirehe nta mvura ihagwa, ibyatumye imwe mu myaka yari yarahinzwe itangira kuma, hamwe na hamwe inapfira mu mirima mu buryo bugaragara. Muri iyi mirenge harimo umurenge wa Nasho, Nyamugari na Mahama n'ibindi bice bya Kigina na Kigarama. Nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe, ubuyobozi bw'akarere buvuga ko bwasanze imiryango 6,125 yo mu murenge wa Nasho ari ikeneye ibyo kurya byihutirwa kurusha ahandi, gusa ko buri no gukurikirana mu yindi mirenge kugira ngo abababaye nabo bahabwe ibiribwa. Rangira Bruno, umuyobozi w'akarere ka Kirehe, yabwiye Amakuru igihe ko mu cyumweru gishize aribwo batangiye guha ibiribwa abaturage bagize iyi miryango. Ati twatangiye mu cyumweru gishize, ubu turi kugaburira imiryango 6,125 yo mu murenge wa Nasho. Ubundi mu kubibaha turabanza tukabaganiriza no mu nteko z'abaturage, dukomeza tubagaragariza ko bitemewe kugurisha ibi biryo, kandi ikindi nk'iyo miryango 6,125 ni imiryango ibibabaye kurusha abandi, ndetse kugira ngo itoranywe abahabaye uburyo bwo gukurikirana ko babikeneye. Turizera ko kubigurisha bitaba, ariko natwe turakomeza tugakurikirana. Meya Rangira yakomeje avuga ko ubuyobozi bugiye gukomeza kugenzura niba ari n'abandi baturage bafite iki kibazo kugira ngo nabo bahabwe ibiribwa. Na mu karere ka Nyabihu, RIB yafashe umuyobozi ushinzwe imirimo. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruravuga ko rwataye muri yombi Twagirayezu Jean Paul, umuyobozi ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyabihu. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na RIB mu gitondo cyo kuri iki cyumweru rivuga ko akurikiranyweho ibyaha byo kwigwizaho umutungo no kutawumenyekanisha ku rwego rw'umuvunyi nk'uko biteganywa n'amategeko. Kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu gihe gitunganywa dosiye ku byaha aregwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. RIB yibukije abakozi basabwa n'itegeko kumenyekanisha umutungo, kujya batanga amakuru yose kandi y'ukuri, kuko kunyuranya nabyo bihanwa n'amategeko. Dukomereza i Rutsiro, aho umusaza ukekwaho gusambanya umwuzukuru we w'imyaka 10 ari guhigishwa uruhindu. Umugabo witwa Gacinya Emmanuel w'imyaka 67 arashakishwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro n'inzego z'umutekano nyuma yo gutoroka akekwaho gusambanyiriza umwuzukuru w'imyaka 10 mu kagari ka Remera mu murenge wa Boneza. Amakuru avuga ko uwo mwana wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza abyarwa n'umukobwa w'uwo mugore washakanye n'uyu musaza, ariko akaba yaramubyaranye n'undi mugabo gusakaza kumumutana ubwo bari bamaze gushyingirwa. Iryo hohoterwa rero uyu mwuzukuru bikaba bikekwa ko yaba yararikorewe ubwo yaraje gusura nyirakuru. Umuturanyi w'uyu muryango yabwiye Imvaho Nshya ati uyu musaza abana n'umukecuru we. Uyu muzukuru wabo yaje kubasura nk'uko yari asanzwe abikora. Umusaza ahengera umugore wadahari, abafasha uyu muzukuru we aramusambanya. Umwana yabanje kwihagararaho, ntawamenye icyo sekuru yamukubise mu ivi kuko twamubonye ryabyimbye, anamubwira ko natera amahane cyangwa akabivuga mwica. Umwana buri uko agira harimo no kumutinya, nuko aremera. Avuga ko umwana yahise ataha yangiritse ku ivi no mu gitsina, abibwira nyina aho kumujyana kwa muganga ngo anatanga amakuru. Babigira ibanga mu muryango, barabiceceka, n'umwana baramucecekesha, ariko akomeza kuremba. Umwana ngo yakomeje kuvuga ko akomeza kumererwa nabi mu gitsina n'ivi rikomeza kubyimba, bamubwira gukomeza kwihangana, bamuha ibyatsi ngo baramuvura. Umwana yageze aha babwira ko byanze, bamujyana kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Kinunu. Uyu muturanyi ati umwana ahageze yabanje kuvuga ko ababara cyane mu ivi, ibyo mu gitsina abanza kubihisha. Muganga mwitegereje abona atari ikibazo cy'ivi afite gusa, amubaza neza icyamuteye iryo vi. Nibwo yavugaga byose uko byagenze, ko ari sekuru wamugize atyo arimo kumusambanya, ariko ko bari bamubujije kubivuga. Nyina w'umwana wamuherekeje yabajijwe yemera ko yabimenye, yakumva byakozwe na sekuru w'umwana agatinya ko ayo mahano yashyirwa hanze, ko yasenya umuryango wose igihe sekuru azabafashwa agafungwa. Amakuru yahise atangwa byihuse, ubuyobozi bw'umurenge wa Boneza burabimenya, bugiye gufata uwo musaza busanga nawe amakuru yayamenye yatorotse, no bakaba gishakishwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Boneza Munyamahoro Muhizi Patrick avuga ko iryo hoterwa rikimara kumenyekana ku kigo nderabuzima cya Kinunu, umwana bamwihutanye mu bitaro bya Murunda. Ibyakurikiyeho bikaba biri mu bugenzacyaha kuko umubyeyi we yagiriwe inama yo kujya gutanga ikirego. Yavuze ko ukekwaho icyaha agishakishwa. Ati turacyamushakisha, naboneka azashyikirizwa ubugenzacyaha abiryozwe.
yibukije abaturage ko icyaha cyo gusambanya abana kidasaza igihe cyose azabonekera akaba azagikurikiranwaho. Ingingo y'itegeko rya 2023 rihindura irya 2028 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 ubihamijwe n'urukiko hanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782424382 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Mu makuru rwanze y'u Rwanda, M23 yongeye gusaba Burundi kuvana bwangu ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umutwe wa M23 wongeye gusaba igihugu cy'u Burundi gucyura byaka kanya kandi nta mananiza ingabo zabwo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuko ko haba kwazo ngo biteje ikibazo gikomeye ku mutekano wa kira gihugu n'uw'akarere. Uburundi kuva mu 2023 bufite mu burasirazuba bwa Congo ingabo zirenga 10,000 ziyongera abarwanya mu mutwe w'imbonera kure zikaba zifasha leta ya Kinshasa mu ntambara zirwanamo na M23. Izo ngabo by'umwihariko muri iyi minsi ziri kugira uruhare rukomeye mu mirwano ikomeye imaze icyumweru ibera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Kuva mu mirwano yatangira kuwa mbere w'iki cyumweru dusoza, abayobozi ba M23 bakunze kwikoma cyane ingabo z'u Burundi bazishinja gukoresha imbunda ziremereye mu kurasa mu bice bituwe cyane n'abaturage ku buryo harabatakaje ubuzima abandi benshi bagakomereka ndetse ibikorwa remezo birimo amashuri, amavuriro n'ingo z'abaturage bigasenyuka. Tariki ya 4 z'uku kwezi nibwo byari bimaze kumenyekana ko abantu 23 ari bamaze kugwa mu bitero byatangiye kuwa mbere. Mu itangazo yasohoye M23 yavuze ko nta gahunda yari yose ifite yo kugira uduce yigarurira cyangwa ngo bifite intego yari yose ku gihugu cy'u Burundi, nubwo icyo gihugu gikomeje guhunganya umutekano w'akarere no kugira uruhare rutaziguye mu kubangamira amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko kuri ubisi yose imaze kuba umuhamya w'imaze gusenywa mu buryo bukomeye n'ibisasu bituruka ku butaka bw'u Burundi nk'imihanda, ibiraro, amashuri, ibigo nderabuzima, inzu z'abaturage ndetse n'insengero. Yavuze ko ibitero bituruka hanze y'imipaka ya Congo bica igikuba mu baturage bikabagirira nabi kandi bigatuma babarirwa mu bihumbi bahunga ingo zabo. M23 yongeye kumenyesha u Burundi ko igihe kigeze bugacyura ingabo zabwo iti AFC M23 irongera gusaba ko ingabo z'u Burundi zikurwa bwangu kandi nta mananiza mu karere ka Grand Kivu no mu bindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ziherereyemo. Gukomeza kuhaba kwazo biteje icyago gikomeye kandi kitemewe ku mutekano wa Congo. Uriya mutwe kandi wasabye abaturage gutuza no gukomeza ibikorwa byabo nta bwoba, ubizeza ko ushikamye mu kubarengera no kubarinda icyago icyo ari cyo cyose naho cyaturuka hose. Hagati ya guverinoma y'u Burundi yo yagaragarije umujinya w'umurandura nzuzi umutwe wa M23 nyuma y'uko ingabo zawo zirashe ku butaka bwa kiriya gihugu. Tariki ya 5 z'uku kwezi nibwo M23 yarashe ibisasu bibiri muri zone Rugombo iherereye mu yahoze ari ntara ya Cibitoke. Amakuru avuga ko kimwe muri ibyo bisasu cyashenye imwe mu mbunda nini ingabo z'u Burundi zari ziriwe zifashisha zirasa ku birindiro bya M23 no mu bice bituwe n'abaturage mu duce twa Kamanyora na Katogota. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yagaragaje ko igihugu cye kigomba kugira icyo gikora ku byakozwe na M23. Mu mvugo y'uje umujinya yagize ati
Ibyihebe bya AFC M23 bishyigikiwe n'u Rwanda byateye bombe ku butaka bw'u Burundi tariki ya 4 z'uku kwezi. Ubushotoranyi nk'ubu ntabwo bwemewe, bityo ibikorwa bikwiye bizafatwa mu rwego rwo kurinda abaturage b'u Burundi. Gitega yagaragaje uburakari mu gihe ingabo zayo zimaze iminsi barirwa muri 7 zisuka ibisasu mu baturage bakamanyora no mu bindi bice by'intara Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ku wa gatanu, amakuru yavugaga ko abantu 23 ari bo bari bamaze kugwa mu bitero by'ingabo z'u Burundi n'iza Congo zagabye mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, mu gihe abandi benshi babikomerekeyemo. Ni ibitero kandi byasenye ibikorwa remezo birimo amashuri, amavuriro, ibigo nderabuzima n'ingo z'abaturage. Ibi byatumye kandi abanyekongo barirwa mu 1500 bava mu ngo zabo barahunga. Muri Sudani y'igitero cya drone cyahitanye abantu 50 ku ishuri ry'incuke. Igitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Karogi uri mu majyepfo y'agace ka Kordofani cyangije ishuri ry'incuke, ndetse abantu 50 barimo abana 33 bahaburira ubuzima. Ni igitero cyashinjwe umutwe wa RSF wanganye n'ingabo za leta, ariko wo ntiwagira iki kivugaho. Ku rundi ruhande RSF nayo irashinja ingabo za leta gutwika isoko riri mu gace ka Darfur, ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bikorwa remezo byegereye umupaka wa Chad. Ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku bana ryamaganye ibi bikorwa bya kinyamaswa, rigaragaza ko kwicira abana mu mashuri ari amahano adakwiye. Intambara hagati ya RSF n'ingabo za leta yubuye kuva mu 2023. Abantu 11 bo bishwe barasiwe mu kabari muri Afrika y'Epfo. Abantu 11 baraye bishwe barasiwe mu kabari kari mu mujyi wa Pretoria muri Afrika y'Epfo, muri bo hakabimo n'umwana w'imyaka 3. Abantu 3 nibo bikekwa ko bagize uruhare muri ubugizi bwa nabi, ndetse polisi yatangiye kubahigisha uruhindu. Usibye abapfuye, abandi 14 bakomeretse. Polisi ntigeze ivuga niba ubwicanyi bwabereye mu kabari imbere cyangwa hanze yako, gusa yavuze ko ako kabari katari kemewe. Mu bana bato bapfiriye muri iki gikorwa harimo umwe w'imyaka 12 w'umuhungu, uw'umukobwa w'imyaka 16 n'undi w'imyaka 3 w'umuhungu. Afrika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bya Afrika biba mu rugomo n'ubwicanyi bukabije. Nko mu 2023 imibare polisi yagaragaje ko mu mezi 3 kuva mu kwa 4 kugeza mu kwa 6 habaye ibyaha by'ubwicanyi 149,806, ibindi by'ubugizi bwa nabi bwibasira amatungo y'abantu byari 26,814, iby'ubujura byari 107,536, iby'abantu biba imodoka byo byari birenze 20,020. Bibarwa ko nibura buri munsi abantu 60 muri Afrika y'Epfo bicirwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Perezida wa Madagascar arashaka ko Andry Rajoelina wakuye ku butegetsi aburanishwa. Perezida wa Madagascar Colonel Michel Randrianirina yatangaje ko yifuza kubona Andry Rajoelina yakuye ku butegetsi aburanishwa ku rugomo rwakorewe abaturage ubwo bari mu myigaragambyo. Mu mpera z'ukwa 9 k'uyu mwaka abaturage biganjemo urubyiruko bahuriye mu mihanda yo mu mijyi itandukanye yo muri Madagascar basaba ubutegetsi bwa Rajoelina kubagezaho amazi meza, gukemura ikibazo cy'ibura rya hato na hato ry'amashanyarazi, ndetse no kuzahura ubukungu. Hashingiwe ku ibwiriza ryatanzwe na Rajoelina, abashinzwe umutekano bakoresheje imbaraga z'umurengera mu gukumira imyigaragambyo, bica abaturage 22, abandi barenga 100 barakomereka. Imyigaragambyo yafashe intera ndende, aba baturage basaba Rajoelina kwegura. Icyo gihe ariko ingabo zari ziyobowe na Colonel Randrianirina zabiyunzeho zitangaza ko zitazongera kwemera guhohotera abasaba ibijyanye n'uburenganzira bwabo. Tariki ya 14 z'ukwa 10 Colonel Randrianirina n'abasirikare yarayoboye bakuyeho ubutegetsi bwa Rajoelina, ahungishwa na leta y'Ubufaransa. Colonel Randrianirina mu kiganiro yagiranye na France 24 yatangaje ko Rajoelina yagize uruhare rukomeye mu rugomo rwose rwakorewe abaturage bari mu bigaragambyaga. Ati byabaye byose muri Madagascar bishingira kuri gahunda ya perezida, byashingiye ku mabwiriza ya perezida, yewe n'ibikomere byatewe n'amasasu. Ibi ni ibyaha byakurikiranwa kandi abaturage ba Madagascar bemerewe gusaba uburenganzira bwabo. Colonel Randrianirina yavuze ko yababajwe nuko leta y'Ubufaransa yafashije Rajoelina guhunga, agaragaza ko leta ya Madagascar yifuza gukorana n'ibindi bihugu kugira ngo umunyapolitiki akurikiranwe. Uyu musirikare yatangaje ko icyifuzo afite ari uko Rajoelina yaburanishirizwa muri Madagascar, igihugu cyamwambuye ubwenegihugu nyuma y'iminsi 10 akuwe ku butegetsi. Dukomereze kuri Zelensky ushobora kweguzwa natumvira Amerika. Nikolai Azarov wabaye minisitiri w'intebe wa Ukraine imyaka 4 kugeza mu 2014 yavuze ko leta z'ubumwe za Amerika zishobora gukura Volodymyr Zelensky ku butegetsi mu gihe yabangamira ubushake bwa Amerika bwo kurangiza intambara ihanganishije ab'i Kiev n'ab'i Moscow. Azarov yavuze ko iperereza rikomeje gukorwa n'inzego zishinzwe kurwanya ruswa zishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba ku bayobozi ba hafi ndetse na Zelensky ubwe kubijyanye n'ibyaha bya ruswa no gukoresha inkunga Ukraine ihabwa nabi, rigaragaza nta gushidikanya ko abanyamerika bafashe icyemezo cyo kumukuraho. Yakomeje agaragaza ko Amerika nisanga Zelensky ateza ibibazo byinshi ndetse afite ahuriye n'iki kibazo bazamukura ku butegetsi nta kuzuyaza. Iperereza avuga ni rijyanye n'ikirego cya ruswa ya miliyoni 100 z'amayero cyagaragaye mu rwego rw'ingufu rwa Ukraine rukunze kwishingikiriza ku nkunga z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ryatumye abayobozi bakuru 3 begura. Aba barimo ori minisitiri w'ubutabera, minisitiri w'ingufu ndetse n'uwari umujyanama ukomeye wa Zelensky akaba n'umuyobozi w'ibiro bye. Iyi ruswa ivugwa yongeye guhungabanya isura ya Ukraine na Zelensky imbere mu gihugu.
umudepite wo mu ishyaka ritavuga rumwe nawe Yaroslav yigeze kuvuga ko ubushakashatsi bw'ibanga bwerekanye ko icyizere abaturage bafitiye Zelensky cyahanantutse ndetse ko yari kubona munsi ya 20% mu majwi y'ikiciro cya mbere iyo amatora aba yarabaye mu kwa 11. Mu cyumweru gishize Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko bidashoboka mu buryo bw'amategeko gushyira umukono ku masezerano y'amahoro n'ubuyobozi buriho muri Ukraine. Yavuze ko Zelensky yatakaje ububasha bwo kuyobora Ukraine ubwo yangaga ko haba amatora yo mu kwezi kwa 5 2024 ubwo yavugaga ko igihugu kiri mu bihe bya gisirikare bikomeye. Mu kwa 7 k'uyu mwaka ikigo cy'ubutasi cy'Uburusiya cyatangaje ko abayobozi ba Amerika n'ab'Ubwongereza bahuye mu ibanga n'abantu bafite ijambo rikomeye muri Ukraine kugira ngo baganire ku gukura Zelensky ku butegetsi no kumusimbuza wahoze ayobora ingabo Valery Zaluzhin. Iki kigo kivuga ko impande zose zemeranyije ko igihe kigeze ngo Zelensky akurweho. Uburusiya bwagabye kuri Ukraine igitero cya drone 653. Uburusiya bwagabye ibitero bya drone 653 n'ibisasu biremereye 41 ku bikorwa remezo bya Ukraine. Ibi bitero bikomeye byagabwe mu gihe muri leta ya Florida muri Amerika ari kubera ibiganiro by'itsinda ry'abanya-Ukraine n'abanyamerika. BBC yanditse ko igitero kimwe cyagabwe kuri station ya gare ya moshi mu mujyi wa Fastov mu majyepfo ya Kiev, inyubako yayo yibanze irangirika. Uburusiya bwatangaje ko bwarashe ibice birimo ibigo bya gisirikare, inganda z'ingufu ndetse n'ibyambu. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yamaganye ibi bitero avuga ko kuwa mbere azajya mu Bwongereza mu nama izahuza abayobozi b'Ubwongereza, Ubudage, Ukraine n'Ubufaransa igamije kotsa igitutu Uburusiya. Minisiteri ishinzwe ingufu muri Ukraine yatangaje ko ibitero by'Uburusiya byibasiye ibice 8 bituma amashanyarazi abura, kandi Ukraine ivuga ko kurasa kuri station ya gare ya moshi ntaho bihuriye n'ibikorwa byabo bya gisirikare kandi ngo Uburusiya bwabikoze bubizi. Mu Buhinde ho abantu 23 barimo ba mukerarugendo bapfiriye mu kabyiniro. Abayobozi mu Buhinde baravuga ko nibura abantu 23 bagoye mu nkongi y'umuriro mu kabyiniro kazwi cyane mu karere ka Goa. Benshi mu bahuye n'isanganya ngo nabakozi muri ako kabyiniro gaherereye Alpora mu majyaruguru ya Goa, mu gihe ba mukerarugendo batavuzwe umubare nabo bari mu bapfuye. Polisi yemeje ko icupa rya gaze ryaturikiye mu gikoni cy'ako kabyiniro bigateza inkongi ihambaye ahagana saa 5 z'ijoro ryakeye. Minisitiri w'Intebe Narendra Modi yavuze ko inkongi y'umuriro yo muri Goa ibabaje cyane mu butumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Umuyobozi mukuru wa polisi muri Goa Alok Kumar yagize ati inkongi y'umuriro yibanze cyane mu gace k'igikoni hasi. Inkongi y'umuriro yabaye mu gicuku ubu imaze guhagarikwa. Alok Kumar yongeyeho ko imirambo myinshi yabonetse hafi y'igikoni byerekana ko abapfuye benshi bakoreraga ku kabyiniro. Icyamakuru Indian Express kivuga ko iyo nkongi y'umuriro yibasiye akabyiniro kitwa Birch by Romeo Lane at Baga gaherereye muri kamwe mu duce tuzwi cyane tw'umucanga ku nkombe y'inyanja. Dusoreze mu Buyapani aho wemeye ko yishe Shinzo Abe wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuyapani yasabye imbabazi. Umugabo wiyemereye icyaha cyo kwica Shinzo Abe wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuyapani bwa mbere yasabye imbabazi umuryango w'uwo yishe. Tetsuya Yamagami wemeye icyaha cyo kwica wahoze ari minisitiri w'intebe yabwira urukiko ko uyumva yicuza cyane ku mupfakazi wa Abe Aki. Yamagami yakoresheje imbunda yakorewe mu rugo arasa Abe mu gihe ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu mujyi wa Nara mu burengerazuba bw'Ubuyapani ku itariki ya 8 z'ukwa 7 mu 2022. Icyo gihe yahise apfira mu bitaro uwo munsi. Urupfu rwa Shinzo Abe rwateye kumirwa ku isi. Azwi cyane ku ngamba ze zikomeye mu by'ububanyi n'amahanga no ku bukungu bwe bwiswe Abenomics, ijambo rikomoka ku mazina Abe na Economics. Nkuko byatangajwe n'itangazamakuru ryo mu Buyapani, Yamagami wishe Shinzo Abe yabwiye urukiko ko yateje umuryango we imyaka 3 n'igice agahinda nta rwitwaza afite. Bivugwa ko Yamagami yabwiye abashinzwe iperereza ko yarashe Abe kubera ko yamushinjaga kwamamaza itorero ry'ubumwe Unification Church ryavugwagaho gusenya umutungo wa nyina n'uw'umuryango mugari. Ibyo Yamagami yavuze byatumye yatangira iperereza ku itorero ry'ubumwe ryatangiriye muri Korea y'Epfo kandi rizweho gukora ubukwe bwa rusange bwo mu kivunge. Kwezi kwa 3 uyu mwaka urukiko rw'i Tokyo rwategetse ko iryo torero rihagarikwa burundu. Iryo torero rikaba ryaravuze ko rizarwanya icyo cyemezo kugeza ku iherezo. Itorero ry'ubumwe ryakunze guteza impaka mbere y'uko Abe yicwa kubera ingisho zaryo zivuga ko gushaka ari ingenzi kugakiza k'umwuka. Nobusuke Kishi nawe hoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuyapani akaba ari na sekuru wa Shinzo Abe azwiho ko yari hafi y'iryo torero kubera ko rirwanya abakomunisiti. Shinzo Abe nawe yari yarigeze kuvugira ijambo mu bikorwa byateguwe n'iryo torero. Mu rubanza ruheruka abashinjacyaha basomye inyandiko y'umugore wa Abe aho yanditse ati agahinda ko kubura umugabo wanjye nikazashira. Ushobora kunzwa Primo Media Rwanda inkuru ya Yamagami wemeye ko yishe Shinzo Abe hoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuyapani none akaba ari gusaba imbabazi niyo dusoreje amakuru ari kugarukaho kuri iki cyumweru. Reka mbashimire kwa mwari mudukurikiye mbararikire gukomeza kurinda ibiganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza wivunika rwose kuko Cyashatse irari ku bwawe iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Cyashatse kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura
iki na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Cyashatse kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'itatu kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Cyashatse uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Cyashatse ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza.